afternoon. Welcome tayo sa mga video. Kaya meron din sa CTU, Tukuran. Buyog sa kalanan. Nag-meeting kami sa mga OGT na. So, naghanos mga estudyante. To officially welcome us into this momentous day, let's give our warmest. Okay, so to start, allow me to read as I go Philippines. The certificate is presented to Lambert Apa. Next, Marionette Areja. Wala.